di program jingleka menta kamit sibit na Premier League ke Manchester City percaya ke Aston Villa hakapor ralai PPM kan long ruk jingleka tiba khadu kan baka Brighton percaya ke Manchester United hakajui kapor kan baka Fulham percaya ke Newcastle hakajui kapor kan baka Tottenham percaya ke Everton hakajui kapor kan baka Liverpool percaya ke Brentford hakajui kapor ralai PPM kan baka Burnley percaya ke Wolves hakajui kapor kan baka Nottingham Forest percaya ke Bournemouth hakajui kapor kan baka West Ham percaya ke Leeds hakajui kapor kan baka Sunderland percaya ke Chelsea hakajui kapor kan baka Crystal Palace percaya ke Arsenal hakajui kapor kan baka jingleka Nasri Afat nong ruk jingleka bakadu Parma percaya ke Sassuolo hakapon ralai PPM kan baka Napoli percaya ke Udinese kapor kendai PPM kan baka Verona kan percaya ke Roma kapor kan Arsenal stingnya kan baka Lens kan percaya ke Genoa kapor kan Arsenal stingnya kan baka AC Milan ru kan percaya ke Cagliari hakajui kapor stingnya kan baka Torino lo kan percaya ke Juventus hakajui kapor kan Arsenal stingnya kan baka Cremus percaya Como hakajui kapor stingnya kan baka gila kay baka do na La Liga kan long hakadangka Villarreal percaya ke Atletico Madrid ini gelang jingle kay baka do bapar League kumka Premier League at ke Serie A bat ke La Liga labis nga para sa bukan channel sino haban ngin subscribe bakin aero kang pada ke channel ko